Azul fell-awen tikelt-nneɣ a leḥbab, azul a Dda Muḥend, amek tettilim ça va, donc voilà. Ass-agi je me suis déplacé aussi dagi sur Paris, donc xemma-wen kra تصور, xemma-wen de reportage, donc inchallah d win ad ken-yɛeǧben. Suref تاع كان ماذاك اللي يعني لي زيماج ندفع تاع بيان باسكو الحال صافي فيا، دونك الحال شوية كان مرة غادي يطيج مرة غادي يروح مرة غادي يشعل مرة هادي خصي يتوقم كيشعر كل نيطون. الور دونك ان شاء الله هاد التصور يكون يعجبن سوكي كي وندير اكون جا هذا الخير هنا في كتنام ان شاء الله توفيق. زوج الاولاد الحباب دونك Dda Muḥend متسلم صافا ابري ذاكي دي بيري دوزيام دونك راح باش ندخل كتصور دونك تاكي تولى مكازاتي ستين اكاديمي ناسيونال دو ميوزيك تاكي دي لوبيرا دونك ديزيام ارونديسمون دو باري فوالا. زوج كتنام الحباب دونك يقرا لوبيرا هاي كتولى مكازاتي دونك وكيش دي ماغازان سي دي ماغازان دو مارك فوالا. دونك تاكي لي ماكين كل عاري هنا دونك راكم كنسيدي كوم سي ديمواش واش تصور سونتر كوميرسيال هاكي سي دي جون ماغازان دو لوكس فوالا. هذا هي لوبيرا هنا عرفنا هاكي تصويرين سي لو سونتر فيل توجور دو لوبيرا لي باري دوزيام. toujours des pareillettes maintenant, donc ils sont en ville, voilà. Donc il y a le Palais Royal, voilà. Parce que à l'opéra, donc il y a une quinzaine d'années. Donc il y a ici le centre-ville, voilà. Donc ça. Pareil, donc il ouvre toujours, voilà. Voilà. Comme je disais, c'est le Conseil d'État. Le Conseil d'État, donc ce est là, le Conseil constitutionnel, voilà. Constitutionnel. Voilà. Pareil. Ça se voit. Donc on est sur le cas où maintenant on est sur le rectangle, donc le musée de Louvre. Voilà. Donc c'est le musée de Louvre, donc je ne m'en pas, mais malheureusement il y a donc غادي يفتح فوالا. دونك musée du Louvre oui. داكي دابريد تنسى نوك راشي وين سيفيلو ثان طوموبيلات دونك داكي ما تسافيني فوالا. دونك voilà. C'est un plaisir. هذا اللي كتصوري من هنا. هذا مثلا لما كان دول الجنال وضبط ما كي تدخل ما ذهن الفيديو تصفى فوالا. دونك دافريد هذا مو قطع ولا مكيكش مو كيمكن ديفا فوالا. شنو هايمه مش خدمنا لا ديكوراسيون تاعي.